Halo gidap kentha gidap cenderang. Kene gede gi important announcement na benta jong pi. Ke jing betip ke badon kam na benta jong pi. Na benta gi nong kershan gi jongi. Ki betit gi tiket lucky draw. Ke bangin sepen khalai ha gini ke arpo pratrik jong ni bunai September ke ba pila ban job ke damper ke Jimny ke Alto bat ke bike MT leni consolation prize. Ba ngi ne ke tim shiung na liang ke tim jongi ngila rai ban pen khalai ke venue ke Jakam na mi metudu madan wa ryong she tan mutlong e madan wa chnong ke badan opposite ye ke Shangpung College. Na ke daw ba ke jing demand jong ke space bakam he ban bui kali nagadaw ba kamsuk yi kipat ba ban wan kata ke program arpo nyo bat arpo pratrik ta gadaw ngi khot ngi weri pi ban sngaw ba ban wan haga arpo nyo bat arpo pratrik ha arpo nyo trik ngindon ke DJ night kandon ro ke hausi ke ba shilak tengka haga arpo pratrik ngindon ke hausi ke ba hado lailak tengka ke house price ta sngaw ba ban wan sawan pensyong shit sawan pe ya kata ke sngi arpo pratrik ke bangin sepen khalai ke nusip ke jongpi mono banjob ya kata ke price mono banjob ya kata ke damper ya kata ke Jimny ke Alto bat ke bike MT kublai shibon.